Ka surok ba penyeso ya ka mau sumai bat sela ka badan hakmat jong ka ksai kenram kalat kut kensan thui ha ka step si balang ka bala pelong ba boni kali khamtam ki kali he ban sakut lun kat kum gi thu dau executive engineer jong ka tat pludi so ra ba kibi makdo kan simpor slam bhai ya katnat ban marmot na ka tai klenti ya kumta mardor kilawat kilat bat da ka jingklui men sim ikong aikman soklet ilarai ban ai ban ti surok no na ka chaka jong i na kaliang ba makdo ula pentip ikpai ba ya manta sipor kila ru ban penon kam da ka surok maulong mau somong ban mi semua mulu kat ba kidang sna ya kate kusrok ka ba kisna thamai ba makdo sia thu lam sing ikhndiat su batai khamle halo to ka jingtwa jong to strok stu chathai ketua kan ni kesurok kadai ka mausmai sela road mo ka mausmai sela road ketua ha ka khatlai kilometer te ha khatlai kilometer ketua completely kesurok kala cut off baru kali gimla chu kan mania yang tu kumolong menta ban restore kan simpor nomor ba kan kut kesurok completely te menne adien ba ngila awan inspection site ni ba ko possibility ka long menti salom ban penhe kesurok salom menti strok thamai na lom kenang bakin lat kali kham kloi nomor ada sna kan ro serum kan simpor dakil la kum musib na siteng arbanai ban sna kan ro bat ke jinglut kan bon te hadien bang lai disai kum ta ngai kan du ri kitrai jakang tu bat ngai negotiate bi kitrai jaka ikong ai kemen soklet idi trai jakang tu kila long willing man ai ke jakang tu bangin ti surok na jrong kenang bangin la ban pelak kali no tel kum noru ni expect ba hadien ba ngai yo ban trai la sha ingin sedang ban trai ni man ngai negotiate tadi minta jermin te la sha mar sedang trai te komod la kum no within ngala ban pendap ban pelak kali tu te kum balong menta pa de ka don ka alternative route ka ba ya ngamo long ka ban mi semong kan mi semong mulo long kibriu nang thi kinum sofa ila ban ya ban wan solution long sora nak bagi ya ngai ko ipat surok kai okay Yang kini jika sini kini bujur slab, nomor nolor kata topografi itu kadai very steep terrain. Te sejauh mana Muslim sejauh gini. Tentang ketika artayo bala ada baru ketika mau kodok kada sinong ru atwa kum jual gini kada dugot ke surok. Te kini sejauh ni nago puas har bangiyo slab bujur kum tu. Sejauh gini. Te kam dei ko bangila ban expect ada natural calamities kan. Hai ban restore biang pat de kani strok fiong man hapti na lom thai kat no e kan simpor kat no banai kan simpor tang lagu no ban pelak kali sofsing something ada maximum something te ngakerpat ba di para di public and large kin ya sia bagi support kan ni marni na kalian go office kin persangkat bala ban pendep kloy kam kenang bagi beri binom safar